Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa bihi nasta'in fi umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wa mursalin. Nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi wa man tamassaka wa takhallaka wa ta'addaba bi adabihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Ayyuhal musyahidun al-kiram, uhayyikum bitahiyyatil Islam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahuli mga barhummat jamaah kaulungan sinallahu subhanahu wa ta'ala. Yari na isat kita niyo harum ini maglamit-lamit sin pusaka sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Damikian pagbahian na to. Indeng hamanga yag bulan sangkato sin agama sin Allahu subhanahu wa ta'ala. Muna mga taymangod kumilya sin Allahu subhanahu wa ta'ala. Harum ini takitakihon na to. In parkala mayta suway sumujud in katan pia panjari sin Allah. Hatawakan ingkatan pia panjaris nallahu ta'ala simusujud. Ingkatan pia panjaris nallahu subhanahu wa ta'ala simusujud. Hariha ini, parkala ini malago ini. Kewajiban sin tiap-tiap siulakan dengkatu taniu. Sawab sin ini kapatut sin Allahu subhanahu wa ta'ala. Sin kita niyo ipon niya insubay kita niyo magbati ilaul huminang sindia akan sin Allahu subhanahu wa ta'ala. Lubalabina haparkala amuin karidaan sintuhan na to Rabbul Alamin. Luwalabina haparkala sin pag-ibadat pahadarat sin Allah Ta'ala. Jarinya mga palanggungan ko hapag iman. Harum ini pangayuon ko kanyo iman yu tiyo waktu. Amuin ingkamu iwan sing kami kapag lamit-lamitan na to. Imbulan sang sinagama sin Allah subhanahu wa ta'ala. Sarta mahinang na to padduman manaykod kita nuri hadunya. Hari kita numuwi umalupatuan, hari kita nusimipog bang na to mahinang inin. Sawab in tiap-tiap parkala aun pakanya kapatut biutang sin Allah. Aun kapatut biutang sin Allah subhanahu wa ta'ala. Indwa magtiaun aun kapatut nila. Damikian in anak aun kapatut pamaas. Habyaun isab salas sayun nato in kapatut sin Tuhan marikato. Kapatut sin Allah Ta'ala marikat. Hawaktu Muadh ibn Jabal radhiyallahu an hambuk sahabat sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hawaktu sila yaun nangungura-kura sin himar adangki nila. Nangasubu Muadh ibn Jabal radhiyallahu an. Ya subuh sin Rasul sallallahu alaihi wasallam Muadh. Yalang ya Muadh.
Atadruna ma haqqallahu 'alal ibad? Ya kolongnya Muad, kaingatanmu kabang unu ing kapatut sinallahu ta'ala maun paipun niya. Damikian unu isabing kapatut sinipun maun pa Allah ta'ala. Langi Muad ibnu Jabal radhiyallahu an Allahu wa rasuluhu wa'alam. Allah ta'ala wa sin rasulnya intuput makaingat. In agi sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam in kapatut sin ipun maun pa Allah ta'ala an ta'budullah wa la tusyriku bihi syai'a. In kapatut sin ipun matu pa Allah subhanahu wa ta'ala in suway niya kilahun intuan tunggal pagtag-ipunannya in Allah subhanahu wa ta'ala wairuun kilahun ya Tuhan dugaing tuput in mahatutsi mahatinggi Allah. Yatu kapatut sin Tuhan, kapatut sin kapatut sin Allah Ta'ala marikat. Unu isaping kapatut sin Allah Ta'ala paipun niya. Allah yu'adzib Allah amu indi niya siksaun in ipun niya hatat kala kimilakan niya nag-ibadat. So bimakna in hadith ini biatumtuman in ikaw iwansin ako biati kita niukatan. Sin aunti kapatut sin Allah subhanahu wa ta'ala marikatu iwan aun sa patut na patuhan. In patut tapallahu ta'ala in suway siya pagtag-ipunan hakatunggal niya damikian in patut marikato sintuan hari niya kita siksaun isyusyo nagtag-ipun kanya. Biada kita iyan inway nagtag-ipun kanya inway kimila kanya siksaun da sa sinallahu ta'ala. Kita mo. In parakala ini amuna ini in parakala sin ikaw iwan sin aku parakala sin Allah ta'ala iwan sin ikaw. Aun masul mainuino kita nyo may taba kita nyo sumujud patuhan. Maita ingkatan piapan jari sin Allah ta'ala maita sila sumujud. Kana-kana makasuho kita nyo. Damikian hajaman sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam awaktu siya na nawag-tawag. Daak-diak na yung mga manusya, papasujurun kanya, papagibadatun patunggal sin Allah ta'ala, mataw din himukaw. Bang natudungdungan hajaman na to ini, mabugat din una to sumujud pa Allah. Mabugat na imbaran na to tumunay hakabayaan sin Allah. Sa ingat kau ya kau ipun sin Tuhan. In parakala pagsujud. Wayro untong basdugaing bang bukun rida sin Allah Ta'ala. Ingkatan si pia panjari kita na to ini. Aun pakanya diutangan sinallahu ta'ala kapatut. In tiap-tiap siulangan dengan habinatang sampai pamanusia sampai pakatumbu-tumbuhan. Aun ini diutang kanila rule sinallahu ta'ala. Aun diutang aturan kanila. In pamaham na to, in mga ista, in mga bungang kahoy, in mga piananum, in pamaham na to, in sila ya umbiyaon sadya, wala muti kaingatan aun maksud simparkalaya. Ayaw pa in parkala amin kikita sin ikaw, amu in parkala taga akal iwan sinway,
sa kalituan in parkala tuy ini aun masulyan yumurul kaimu. Miya makad kaimu lundang panummu harum iwan sin adlaw. Di muti kaingatan insyaw nag-iibadat. Ano yan? Amo na inlambong mo. Impamaham na to inlambong yaon bang mo aturon? Way inu-inu. Inlambong yaw miyamagad kay mo rumiwan sinadlaw panghati mo way inang. Hangkanda hazaman sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nakasubo yung mga nagkukufur patuhan. Nakasubo yung mga Yahudi. Awaktu in Allah Ta'ala na nawag-tawag la tattakhidu ilahayni ithnain. Ayaw niyo pag inanga intuhan dua parwa. Yaw kidpas na Allah Ta'ala. Sawaba zaman na kauna, mataod-taon naggugulal maingat magtuhan. Asaman na kauna, mataod piyagtuhanan nila. Aw ni nagtuhan na kayo, aw ni nagtuhan na abarhala, aw ni nagtuhan na mga kahinisan. Piyagtuhanan nila, di nila kakilahan in Allah. Ang kanang katurong sinayat sinallahu ta'ala tattakhidu ilahayni ithnain. Ayaw niyo pag inanga intuhan dua parwa. In karya sa lising kabayawn malano siya wayrun santo alawm. Hauno nagkakawain santo ini dahing hamanga ula syams. Dengan hula Syam. Dia nila maun sampai miabot tunggatos kanuman barahala. Ilaw sing Kaaba. Subhanallah. Sawab din nila maingat kilahon bang isintuan sa bunal. Di sila maingat. Di sila maingat kumila bang isintuhan bunal. In kakaon si mga santo hawak ti mga family Banu Tamim Ibn Bakar Ibn Wa'il. In Banu Tamim Ibn Bakar Ibn Wa'il ding hamang abang sa Arab nakapagbagay iwan si mga tao Persian. In tao Persian asal tabiat nila imagtuhan sila mataod. Tabiat nila. Yung mga tao Persian. Awakto sila nakapagbagay, nakapagdaig, Banu Tamim, Ibn Bakar Ibn Wa'il. Awakto sila kapagbagay, inut-inut nara sila nagkilatuhan barhala. Sampai miyabot patunggatos kanuman barhala ilaw si Kaaba. Awaktuman gimuain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam biyatal ingkatan kasantu-santuan. Biyatal sin Rasul. Piyakilana in Allah subhanahu wa ta'ala katunggal. Sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam timindog alupan sin mga tao Quraysh. Timindog siya na nawagtawag sin kalima la ilaha illallah. Sampai sa piyugpog sin mga Quraysh. Hasawab sin kabtangan la ilaha illallah. In kabtangan la ilaha illallah mabugat na kauna. Sawab impamaham si mga nakauna, bangkaw kimabtang la ilaha illallah, malagodo sa muhabakastuan kilamu. Ang kan mawugat ka nila mamung. Habyaon.
Isyuding ha mga kamusliman hindi maingat pamong si la ilaha illallah. Mataod kita nyo maingat nagpamong si la ilaha illallah. Amo sadyain pang pamong na to hanggang pamong lang wayro na pagparagbo si la ilaha illallah. Biya kita nyo lapak-lapak mamong si la ilaha illallah. Maingat kita no mamong si la ilaha illallah. Sadi na to maparagbos bangunin maksud si la ilaha illallah. Di na to paragbos. Inna kauna mabugat kanya mamong si la ilaha illallah. Biyaon makaan ka to sa mabugat magparagbos. Maita. Sawabi mana si la ilaha illallah. La ma'buda bihaqqin illallah. Wayroon pagtag-ipunan hakapatut akasabunalam malainkan in Allah. Hapag pamumo si la ilaha illallah. Mamarahin na ba yan? Mamarahin na? Matao di maingat pagpamong si la ilaha illallah. Sa kulangi magparagbos. Ang kanda hamasa sin Rasul sallallahu alaihi wasallam nangasubuin mga Yahudi mayta mo kami daakon sumujud patuhan. Mayta mo kami daakon sumujud patuhan. Sawat imparkala la ilaha illallah mga anha manusia. Bisan in Yahudi ang magpamong kanila. Sa dukay ng kila nila Tuhan. Naipangdak sin Rasul sallallahu alaihi wasallam pasujurun ingkatan naggugulan Muslim. Pasujurun ingkatan naggugulan na mumong si la ilaha illallah. Long si mga Yahudi, may tamo kami rakon sumujud patuhan. Uno in evidence, uno in dalil, ipakita mo kamo supaya sumujud kami patuhan mo katunggal. Ni Rasul sallallahu alaihi wasallam bangsa pagpangasuan mga nal in Rasul. Tumagad siya wahi ring Allah subhanahu wa ta'ala.